Ni metha ya nteto ya werotha ithatu inkogwate wageni mwananiria wetwa mathithio tuko monde ni Maureen Kirimi. Iro ni mocia nteto iria tukobanganiritie. EACC kumurika kambuni ya Runche ya Meru Wasco. Akarima kamuteria kumeneria KPLC ni kurega kubingia witikanirio wao. Southmenti kubangirwa kiuthie na mbere na Senator Mondegi kuthuja Limuru 3. Senator Mwenda Gataya kubiria Tharaka Nithi ni miario ya Akarima Tharaka. Tukiambiriria nkiama ya kurua na ungumania nthini EACC ni yugite kambiriria guchunkuna kambuni ya Runche a Meru iria au kabere ya ishikene ta mewa sindiriu itagwa Meru Wasco mariuga kuri na kwaga kurumira mitaratara kiri wandikani wa ekaririgite erekeria na amemba mambondi. Mariuga Gavana Kawira abere wira mamuma anto maria matina maratathi mashukuru mankathe iria marungamirite EACC nebithuri ona matashu kuwa na matakuru kwa ni bunge taboria watho ugite Boniface Mwongera atuambiririe na inutariria. Urwangirwa kurona nkuku moja nthurune Kenya EACC nande iromo murekirite Gavana County Rubi Gavana Kaira Mwangaza nontu bakwethirwa akiuna watho na kwethirwa morota bwana Lawrence Murekingi tojo tamukarigite obode metha kana ode kumenyekana kagitene gaka ya Meru County Rural Water and Sanitation Services Company Meru Wasco na kuria kwethirwa mukurukire kire bunge County Meru kenda omba kuthojwa kulingana na sheria cha rojire cha kurukire bunge County Meru mwaka 2014 shirioga no mwanka mukarigite obode roje urukethirwa kiorotu Gavana berethirwa kiambiria ngoge no mwakethirwa kurukire kire bunge County Meru athojwe kenda kuruka bwana Lawrence Murekingi tojo atathojwa na noenderete gwita ngoge kuma Januari mwaka jojo ja bona obotengani sheria wa Srebu niogete no mwanka mukarigite obode roje amona memba bawe Pedro bana kithomo kia digiri ontubro kwethirwa gukirikana Lawrence Murekingi tojo atenio Mureke arikana kwethirwa na kithomo kia diploma ya business management kingi na kuthukangia mantoburu bodi ya roje Meru Wasco runguro mukalite Lawrence Murekingi tojo ni orwa rwera thiti interviews cha MD na kwethirwa mukorokia MC Okarajo terwa Kangeta Romano Mwito gerekerere tunario ria kwenda kumerutero rungiro story kuma kire thirikari Meru ukurukira rongiro roje ritromba kuthole kinyanira nonto thimo amo message cheto itachokwa na kile impeachment ya mwaka mudhiri Gavana Kaira Mwangaza aja bunge Senate bamura bubwega na la kwethire kombonkia kauna watho kagitene kunenkanira ngoge ethire rekebisha ontubura nande kire kinene kirio barane kirete kwa komunenkira kirira ibo mwakyo nke reporter Ntoshoru TV kumaje karone bya bunge kingina ngine kire kimusho Nairobi mbeta Boniface Mwongera. Akarima kamuteria ni maumiretie kumeneria kambuni ya mainya KPLC nontu wayo kurega kubingia bitikaniria gatagati kao. Akarima riuga ni metikirie kunenkira kambuni ino kithaka kia eka ithatu kuthondeka mitambo yao bo nayo KPLC yakire skuru ya sekondari ya kamuteria nyomba ya kurara na kugwatithaniria mici yonthe ya ntura ino stima onturi otibingitio mwanka omonthi turi. Riuma bete kambuni ino ntuko 10 inyago kinyethaniria wirane uyu kana maume kithakani kiu. Bantoni ba kambuni ino maugite meterete mwerekera kuma obici nene muci wa Nairobi. Samuel Gaishima ataririe.
Akariba ntere cha kamutiria wadi ya Igamba Ng'ombe bariuga ati ibaikanire wirane na kambuni ya ugaibo Mainya KPLC bokuba munda wa eka 3 araba kwirigira waka substation neo kambuni enu yakire chukuru yago ya secondary ya kamutiria nyomba ya Kimamo amona kubaikira stima chukuru eno na nkurukiba ikire akariba ntere no stima michie yago amona ogu akariba babariuga ibanogete iwetera kambuni eno ebaingiria wirane bubu wariraba kuona tayari kambuni eno ya mbereti kurutiria wira munda urababa nenkere antu ba Kenya Power bajiri aba to request to back substation na toro do agreement nabo to banenkera coordination yemwe itoko banenkera eka 3 na to akorokia na banenkera eka 3 lakini agreement yale yemwe ba kile kamuteria secondary stima ba kile kamuteria secondary ndom na arabadi basambazire antu bonde ba community yonde ya kamuteria stima lakini antu abo batwike tekiongo kiumo batikwenda kwireka intireka itereka na nyume ya kurutha agreement ira twaruthire kwamba baikire kamutiria stima secondary na ba ruthe dom na primary na bacoke bekire community boi bacokete thaino batwika kaba kuregana na bura twaranyirie nabo na wathi site-ini cia wabaoria ene kiuria bo betwika ba uturuma wathi wenda kumenya imbie kwenderea uthie muntu ari akwira imbie kwenderea still bambiria gwira batambite gwita community tumenye imbie kwenderea na ikenderea ata na ikathia ata na turitetheka ata bura twaraniretie twarumanire kigwanja ya stima tio ene katukona gwa ikorokete ana tuticionaga ana monki gunka tutiguonaga na betu bathoma na tutandika re twathira tugacerenda atori beto ituthinire ona njwere tandithani kiongo giako kambenjete no ntindagire nginya stima cio konjora nacio stima gatucionagira ikorokete na munde turegwa aninu twikiritwo agu ituticiona akariba baende ibanenkerete kambuni eno ntuo 14 baigwe bakubaingiria mawirane mamu kana babaingate mundani uju to banenkera ntuo 14 baigwe bakolivesete agreement yetu atikaniria nabo okegwa wekira kwa stima igukumo pato chokeria menda yetu tukawa thirikari twekire stima ende wewe tu bavaketi maka imbi gitumi batarutagura bubu na ibanenkere into yothe banenkerwe kastima bekirwo batakio bakorea bali jukuru bakorea kana imuinge takio bakorea stima ekiro chekejo nyomba so gintu kirakire watukuga twi akariba kamutiria gwe batikwamba guturuthira bora tukwenda ntu 14 ciathira atukathukia action tio todiwa tabanengera ntuko 14 okabatiro taboto kuga tigo tokathi tuingi agu bakaraga na tubaengatie nonto munda nweto na egetunyo mwana enenkagura mongo bariuga wanabaka lasimika utumira njira ya koti wetia haki yago bari na maratasi makugana kuonania mbitiganirio gatigati kago na kambuni eno ciathira tukathi tusiki court injunction tuthitange title twike revoked tucokerio community munda wetu kwa after 14 days tukathi courtin nondo twena minute twena agreement yetu adikanira bo tukathi courtin tio tuthitange Kenya Power pachokie munda wetu tio tukaria thirikari ngajura watethire makanyanga atutethia ituchugitie kuona ichokio kuma kiri obichi ya kambuni eno ya Kenya Power ya muchi wa chuka baraba ugite ati batiumba kwariria ndeto ino iraba kuga yumba kwarirwa gaki no obichi ya Nairobi nkiripotera wa TV kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbitewe Samuel Gaishima. Mubunge wa Southimenti Daktari Shadrack Mweti na arugoretie uthondeki wa barabara ya Jerusalem akiaria ugitenethiritwe akirutira kugwatana na thirikari na kuromba mbesha na unja tiga kirimbia cio CDF nikenda aumbana na mirandi imingi ya uthii na mbere nkurukina ugitena kugwata mbaru mubango wa one man one shilling one vote akiugaga niyo njira mbega ya gutigira uthii na mbere kiri ishugo bunge mutigikare ari nacio ende urambirite Southimenti ndene miaka 5 te siasa imaendeleo ya kuthithia
na Bukona. Ni migambo ya mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti akiadia kagitene karakuru kwa mrandi jwa kuthia barabara irere nyuma ya tauni ya Nkubu irani ya Jerusalem gweta kumira kirikoti ya Nkubu ada ugite watetegetia kikigina kia CDF no wetete na mbere gukuberia gishigombu kia South Imenti kirendo anyi mwanya gutigira ne bakuguneka bonene kuma thirikari nene nyatho anda kurukira na kiama kia Jubilee uinda gwatanire na thirikari na itukugeria kuromba na ingweta nkaromba kuma ome ntetegerete CDF aki uinda ugire ntetegera CDF kineka nda ugire kanengo nya mweje no agae ewirio ichia kuga igaitanguge lakini nkageria kureta kuma bome na neti wakora ndini kinge kirerwali rwa muntu umwe chiringi imwe kure mwe mubunge ujo no ugite na kugwatanira na ru na kethira kirugwata mbaru akeja na ngerekano na gishigo mbunge kia South Imenti kira kiri na sub county ithatu na kiri na kari nkorokia 230 akiuga kuri na ichigo mbunge binge binini birabire na kariba kai na bethagirwa baki nenkirwa kigena banganene. South Imenti tuko sub county 3 ambaye tuko na population ya 230 na tunapewa kiwango inafanana na wale ambaye wako hata 50,000 au 60. Tutapigana huko mbunge mpaka tuone ati tutapewa pesa kulingana na wingi wa watu. Kwa mfano, hapa South Imenti tuna primary schools 122 na kuna wengine wako na primary school 50. Hiyo pesa tunapatiwa pesa kiwango moja. Sisi tunalipa tax mingi, na kama tunalipa tax mingi tunataka tupate pesa mingi. Kwa hivyo mimi naunga mkono ya one man one vote one sharing ili maendeleo iendelee kuwa sawa. Muthiene kire mukandrathi urogwete barabara eje aruga ni bwega kire atongeria kwejaga kandrathi ba matura ngugi kenda gutigira matura ni jagukira na witikio ntinditete ngugi nyingi all over the country nkamita to the standard mbere mana ninkwa mwiti ninkwa mushokeria ngatho muno untu bwa kumbitikia na gutwitiga twiroko contractors na gutwangugi na tukomba kwa ngugi antu ba area bakomba utetheka na ino nkuona iku gukuria mugongo kana devolution ukia kwithira tukeja na ngugi homi bwana mutembei kira ngoromba twitere ngugi njega barabara eje twenda kuone karakarite gitarira je barabara njega tiji tukona ikethithua ethiria meri ngano neka turika marinya kairi kuma tauni ne Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nke report ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Seneta wa Embu Alexander Mundigi augite kigomano kiria kirathirwe kia Limuru 3 gitina uguninwa uriku kiria akarima kirimara augite rutereruru irugunikite banene rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza gukurukira atongoria kubewa itenene ariuga ngutu ire kuthiurunkwa ati kuri na ruku gatagati ka Rais Ruto na munini wawe ni urongo akibinyagiria mairi mamani magwatanirite nikenda gutigira mukenya wonde na kuona matunda ma thirikari. Anthony Kathinya atariri. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mundigi leo neumiletie na kumenele musemano wa Limuru 3 ulioathithikile wikendi ndilu na kuthurania atongoria ngurani baba ndindegani na thirikari. Mundigi aligo musemanio jo utale na kiguni nogeku kirikiri mara na botatongoria na karibantere ino bale nyumia munini wa Rais Rigathi Gachagua na Rais William Ruto. Hata kama kukutana ni demokrasia aina hatuna haja na hiyo mkutano ni kutaka kulete vita ambaye ni ya pesa 8 atuyunge mkono, lakini watu wakitaka kwenda kukutana mbora waandike parua na wewe na security. Lakini kwa sasa wakati serikali ya Kenya Kwanza inaangalia mambo
ya economy recovery, hiyo mkutano haifai. Ile kitu tungefanya ni kupatia serikali ya Kenya Kwanza nafasi waweze kufanya kazi ile inafaa, kwa sababu tunajua mambo ya kilimo, tumeona vile wanang'ang'ana na mambo zingine, vile serikali ya Kenya Kwanza inang'ang'ana kupandirisha mambo mengi ndio economy ya Kenya iweze kupandirika. Na nataka niambie watu wa Kenya, nikiwa nimetoka Mount Kenya, ati sisi watu wa Mount Kenya aswa Embu County, kwa sababu Kenya tuko county 47. Mambo ya Embu County sisi tunaunga serikali ya William Ruto akiwa president wetu wa serikali ya Kenya Kwanza na deputy Rigathi Gachagua 100%. Mondigi akiwa kaunti ya Embu ni imwe ya kaunti kumantere ino ile igunĩkĩte anene ni thirikari ya Rais William Ruto. Kwa sababu avuta tumepata mamlaka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza, Embu County tumepata viti kubwa, viti 12. Kwa hivyo mimi naunga mkono hii serikali ya Kenya Kwanza, nikikosoa wale ati watu walitimuliwa walienda nyumbani ndio wengine wakuje, ndio county zile asikuwa na viti iweze kuvaindika, na ndipo Embu County tunaunga serikali ya Kenya Kwanza mkono ambaye inaongozwa na rais wetu na deputy Rigathi Gachagua, kwa sababu watu wengine wanajivunia wale vile walikuwa nafanya. Kuna county asikuwa inapatiwa viti, lakini kwa hii serikali ya Kenya Kwanza Embu County tumepata viti nyingi kuliko viti 12. Kwa hivyo sisi watu wa Embu County tuko sawa, lakini ingawa hata viti asinjatosa, tungeomba serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu tuko na watu wengi, waweze kutuongezea hizo viti. Senator Ojo wa kaunti ya Embu ni athiĩte na mbere na kũrĩithia kinyume na meri antu bamwe gũtĩna mpatho no ĩkũ gatagatĩ ka mũnene wa Rais Rigathi Gachagua na Rais William Ruto. Hiyo ni siasa ya pesa 8. Hakuna mganyiko wa rais wa serikali ya Kenya Kwanza ambaye ni William Ruto na deputy Rigathi Gachagua. Hao watu wako kitu kimoja. Hili nataka niambie mwananchi. Wale watu deputy na president ama tuseme governor na deputy wake, ukiona watu wakienda pamoja hakuna kitu wanafanya. Lakini serikali ya Kenya Kwanza ni ya mipango. Vile ilifanyika ni vile president anaenda sehemu nyingine kuongea na watu juu ya manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza, na deputy Rigathi Gachagua akaenda sehemu nyingine kuongea mambo ya manifesto ya Kenya Kwanza. Na kagita kalea lwali lwa mubango wa one man one vote ludite na mbere Mondigi alikuwa botatongera bakirima ni bakugwata mbaru mubango oju kenda gutigera kigina kile kunenkana kile kaunti jantere ino ni kuongeleka. Sisi watu wa Mount Kenya proposal haikuangi mbaya. Hata mimi nikiwa Mount Kenya nimetoka Embu naunga mkono one man one shillings, kwa sababu nikitaka kusema tumeona katika Embu County pesa inakuja katika kaunti ya Embu ambaye ile mimi nimechaguliwa nao, na pesa ikiwa ile inakuja haitoshi kwa sisi tuko watu wengi, na ukiona kuna mambo ya pending bill na wengi bill. Kwa hivyo mimi ningeomba tukae chini tuone one man one shillings ndio 140 ndio tuweze kuona vile kila mtu wote anafaidika. Ile kitu ingine ningeomba kwa serikali ya Kenya Kwanza iweze kufanya audit, ifanye zile counties zimepatiwa pesa nyingi na haina watu wengi, iweze kuangaliwa ndio audit iweze kufanywa, ndio tuweze kuona kwa nini kule pesa siko na kazi haijafanyika. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Mubunge wa Tigania West John Mutunga na kinyite koti ya Meru gucokia nditango bare mubunge wa tene wa gicigo kiu David Karethi amuthitangite akiugaga na muthukiriritwa iguru ria murandi wa runchi rwa Kingirwa. Karethi augite Mutunga arutire miario iti ya umana ya kumucambiria rietwa. Miario iria ya thiererwo ni ukurukira Weru TV gambariri rikathikirwa kaire tariki 3 cia mweri wa mugwanja. Muthiru Murioki na rari kotini. Igamba rĩrĩa rĩikĩtwo nĩ David Karethi ũrĩa warĩ mũbunge wa Tigania West athitangĩte mũbunge wa Nandi wa gĩcigo mũnge kĩu nĩwe Dr. Mutunga Kanyuithia akiuga na mũthũkĩrie rĩtwa kumania mũrani jwa rũrĩ rwa Kĩingĩrwa Njoro Njuguna wandi ya Kithina thwana na Nandi mũthenya na Arua mũbunge wa Tigania West Mutunga akinyĩte kotini mbere ya mũgambithania John Njoroge arĩta mũkũri call upon mheshimiwa to account through audit. Did he do so? To the best of your knowledge? He never did. So when he never did so, what did the members do in exhibit number 2? In exhibit number 2, written on 4th of January 2017,
They are giving you 14 days notice for an intended peaceful demonstration. Yes. They wanted to protest. They were actually telling you we are coming to protest. So in exhibit number 1, they are telling him, please account for our money. He does not account. In exhibit number 2, they are saying now we are demonstrating. Yes, sir. Correct? Yes, that's true. Now, in exhibit number 3, Your Honor, they are following each other. Are they repeating the same peaceful demonstration? Yeah, the Lord, they are saying peaceful demonstration notice due on 3rd of March 2017. And the reason why they want to peacefully demonstrate is in regard of their demand of their grievances to that be are not addressed. being addressed. And these grievances are what? The accounting of the money that has been used. The Kingirwa water project. Auga waririe nyumakari kuga bakathia maandamano bakenda kumenya uma bwa mbeca cia tumikire kiri murandi jwa Kingirwa mwana milioni 150 na igiri na gutena wathukia ritura Karithi. So when a project is being oversighted by Mheshimiwa Karithi and is being investigated by EACC, when you comment about the demonstrations, is that defamation? That's not defamation, Your Honor. And you remember when he was in court, he said that he has suffered loss. And he mentioned to the effect that he is a very well-known business person. He also mentioned that he is a very good Christian. To your best knowledge, did he ever, or was he ever thrown out of his church where he goes to worship? First of all, my Lord, I don't know which church he worships, and I have never heard of his being reprimanded by the church. Enda mnabubu wakili wa David Karithi no Maris Maranya akinyiria gutena David Karithi au menena kura kana kurega kuthirwa kwa murani juju. The first one is no, now you can read the one that made you form your mind that Honorable David Karithi had stolen money. They are on the demanding. We demand the list of beneficiaries of the said water project. Yes. We demand the audit of the 124 million by name. Yes. They are demanding audit. Yes. They are demanding audit. Yes. Any allegation that audit is a legal process, is that so? When people demand an audit, they are saying something. But did they say that Honorable David Karithi, you have stolen money? No, they didn't say here. They didn't say there. They are calling him for meeting. Maybe they told him in the meeting. Perhaps they told him. Na wendi bamutunga nandi ni gamariri riumbe gutajanirwo buru na kinyawe ombe kuri wathare kuthukirwo ritwa. My friend, that this court considers the fact in this case, which is the truth. The fact that Mheshimiwa Karithi wanted to bring up his political profile through such a case against him, and specifically defamation. And I would like this court to find Mheshimiwa Karithi to find his evidence inadequate and ask him to pay for. To dismiss the case and repeat paid costs? Precisely. Igamba riri nandi riembera mugambithania John Munio Njoroge rigeta na mbere tariki 3 mweri wa mugwanja mwaka juju. Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutire jwa Kangangi. Hatokie kanya tunoke vanini otikathi nwako. Ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to
Download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. My birthday, when my birthday, my birthday. Ukipata baridi, nunua mabate. My birthday. Ukitaka usingizi, nunua mabate. My birthday, Rhino, ni Rhino, ni Rhino. My birthday, Rhino, ni Rhino, ni Rhino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Orengi kugwate ogeni kiri mambura ma kubeshana basare egembe North School ciade na igwatete milioni 11 ori aciari engemonekanite kuremerwa ni ngarama ya bisi kumania na kugwa kwa thoko ya mira. Akiaria mubunge Julius Taitumu na ugite Matiaberia Romania wa irio kiri arutwa mashukuru ni kwithirwa ntere inuni cithagirwa cina yura rinene. Nicholas Chabari ari nacio. Kile miaka 20 itirete utechukuru ya Igembe North yona thiringi nwemwe ya ndesku kweyona ndikwenda wanonto itukomya tobetu bachukucia ntere na iba inye limuno na kinya ate wa dira mwana endesku kinyawe aina haki ya kuroma kanunu kambe cia thirikari tika kwende tukanyira ira kana tukania lakini twina haki ya kungawana kaina kaugambi Antugo ye munde mubunge wa Igembe North agwatanirite na mbutu ya tongeria bakithomo atinda kuthiuruka kirigwandi cionthe itano cia Igembe North akirekagiria mbeca acia mbasari na ara nkuruki ya milioni 45 irekeretwe cia mbasari kiarito abonthe indi kirinu nkuruki ya milioni 11 chinenkiretwe kiarito babathoma cukuru cia ndesku nterino cia Igembe North wandi mwanya mwanya. Ndesku sile skonazo we have 34 secondary schools in Igembe North. The schools yetu itosiete 11.5 million. Tumewapatia kila mwanafunzi 3,000 kuruma in the sector of education like Mheshimiwa Tinjei.
Big thank you to Mheshimiwa TJ for bringing these bursaries to our schools. I'm sure it will go a long way in helping the education standards. Kagitania wako taitumo wa mwana atongeria barabangi boretie ende aciari batikaethero bakirekeria ana abao batanga ende ibathome nonto kithomo wake na kyo ikabaguna na utoro obwao bwithiro bwibwega mantu ya over reliance tutumba ku ambassador yeta ikana katu top up nikenda ntukwera mbere we dianko kana we je bila binge mwalimu nwa mbeje iro cha kura mboka na kanyama na kintu kile kidogo na mwono kwa ketho na kuria cukuru aita ikithoma buke minyana babetu bari form 4 thai ibo barabara Sunday itara covid lakini amwa abu gerete mni kwa na covid mambo ya feeding program hiyo tulikataa itoke na tulisema lazima treasury ihakikishe kuwa pesa ziko ndani kama vile zilikuwa ndani ipatikende cukuru 34 ile ntere nikenda juopa huko makemo radio yako nae ya Korea kinyakete was treasury na wetekera hiyo tutalazimisha katika ile kamati yetu kuwe kuna pesa ile kuona watoto wamepata chakula katika maeneo kama. Ninaambia wazazi hivi na wale ambao watu ninakuta katika mikutano, kama kuna wazee wa vijiji, hakikisha kijiji chako hakuna mtoto wako nyumbani, waje wote shuleni. Ndio maana serikali yetu inang'ang'ana kupitia MP wetu ili watoto wetu waje shuleni na watulie waweze kusoma. Kwa hivyo mambo ya kufanyisha watoto kazi wakati wa shule, tafadhalini. Kwanza boys wanyang'anyeni bodaboda na mambo mengine yote. Na wasichana wetu. Asiari, msikilize vizuri. Kiwango cha maendeleo kwa kila jamii inapimwa na kiwango ya masomo. The standard of the progress of every community is measured by how much that community is educated. Kwa hivyo, ninawahimiza wale ambao ni wazazi wa hii shule, mujikakamue. Mtoto akisinzia tu katika masomo, umsukume. Mbona yo Mombasa. Mira ne dioro mkerinde etu rea maromba ya maaya koma nito kwa saitani ashitwe nikatambira tu yona weru lakini tukipamba na mbira ora ana betu bazome sai ibazo ibanda kilako mutwe tukeri tangu na wachiari na umo kwanda kilako mutwe nikendotea kwa kila ya kuike koma kila ya kuike aribu nondo wena nafaje kwanda kilako na tubato endelea na mbira na tuendelea kuweka mbira ko eunara kweno Somali na kurakonge Lamu, Kilifi na Mombasa. Nyuma ya taitumo kuthiuruka kwanjiria antu beto kiongo kuthi amwathi kuthi na tho na kuthia kinya antu amboi na kurekeria amarire secondary arekeria na kuga atiri cukuru ye tuwe tukaromba mbeca kenda ininge ndenda mbeca milioni 10 kana milioni obefte kuma kwa ministry ndaita ndaromba terwa cukuru wetu ao tomea komeretra milioni 4 eya marire cukuru wetu murongo ndo bia neni alitwa komenenga milioni 4 cukuru wetu Kariso ena milioni 3 cukuru wetu eta murongo twa ena milioni 4 ingotete kethomo antu tete nara kadanga ko abwe kabo politaro kopia no tuwa performance yetu marire na kila jambo ambalo mtahitaji kwangu kuona hii shule inaendelea na Murungu anapoteje bora principal Mrs. Modali na ana bare wo na alimu hapa kuongela chama ni ombodi aleo na mbodi enweleo nebio boto mabodha bote bogwedia manto maingi kile nitaomba kumwate baru alitobe mbandeke kwateke ora bwete dada mwadikite na ibu otopejete otetukuweke aibecha ininge hichi yenu mara mudiru ndakurekerete video ni mwana ngirimanere na tota la zetu ana tota sports ete kato dora chukuru mwaka huu nimeiletea 1.5 million Kumege Benoth Western Class Chabari
Akarima kachio Egembe South ni magunikite kuma kiri obeshani wambe ushia makondobia ile beshani tweni thirikari ya kaunti ya Miru rungurwa rwangirwa urimi yake aria India obeshani wambe ngiri inyashi ya 500 Elijah Iremanthi Oriane abisha munene rwangini rwa urimi augite ni mubango wa gavana Kawira Mwangaza kuringa njoki arimi mama kondi inambeu imbega nikenda maumba kumba na kire thoko ya ndisi yanja Dennis Mugendi enasio Sports Tore ni amutio kiama niyo miti ya mebukandu yeji enwe irwangirwa urimi thirikari ni akaunti ya Meru miti ikwirika ni gatuika kiama kiri akaribe mutio kiama na ntura ingi irishirigiritie tonto mabukandu yakabaguna mono mantu ne yegie biashara iria tayari ni switu thirikari tauria abisa munene wa urimi Elijah Kimathi agutariria Gavana Kawira atwete miti ngirinya na 500 4500 avocado seedlings na kwenda murimi ethera empowered kana murimi ethera no uwezo kwithira ukiona mbeca na njira mwanya kana raita creating multiple sources of income meoke mundu uci lazima withira ukiona mbeca na njira mwanya ntego njiro wetwa kathenja uketha no rimete mpembe ciaku uketha wina mburi eku uketha ukiuma na mbeca na njira mwanya so buranga bana kwenda tukona mbeca kinjira emira tukona mbeca kinjira emayan tukona mbeca kinjira ya pepe birato kwanda miundene yetu na tonto bo akariba kuromba kurumirira urimi bo tonto urimi buri na umithio bo nene igitenele meteu ni kuona nira to atoketha maketha yetu no tuthe na mpangilio aburanga bana abwithira department ya trade avocado ikothura nuamo mwanga yeta isikende kanengero baraba we export kanege ikonara gavana wa ka industrial park na ruire rorera muteo no kwa no gwatanitwa orere wosa muteo ndukawate nae uru wawate uru ukethero ke wike na nchontie tawamba kugubana muteo waku kene kate ukena oma ukena mbia ku anga anene venyu bamuretere miti tabuwi uranda migundene yaku ikaoma Dennis Mugendi Weru TV ntore ni amutio kiama wandini ya Kachio Egembe South County ya Meru. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na rombete endi wega na ikundiria iri na ngwaterero na Kenya nja ya nthi ino kwongera katharina kigina kumbithia Kenya kuruwana ugaruruku wa riera nikenda gukanda na makondoria dhano na kinyagia mekarika mangi ma mashinchia marira augete thirikari ya Kenya Kwanza ni rutirite banene kiri mibango ya gushokaniria riera na muno kiri moronto wa Rais Ruto wa Obandi wa miti. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na uretie nthi iria cina ngwataniro na Kenya kuongera kathari kiri kugwatira mirandi ya gutethereria kuthiria thina cia maugaruruku ma riera. Akiaria obicini ya Karen mucii wa Nairobi agwatite ugeni mbundi ya gwatiri mwanya makimanthiguru ma mauntu ma kurutha utuiria na kumenyera mithitu na ugite murandi wa thirikari wa kubanda miti bilioni 15 igikinyira mwaka wa 2032 ni wa kiguni gikinene na ukagwatwa mbaru wega ugashera matunda mamengi. To say welcome to Nairobi, welcome to Kenya. And as a country we are honored that the board is sitting here in Kenya. It's an honor to this country. ICRAF has been around since 1978 and we are honored as a country to host the headquarters here and to really appreciate the very good work that you are doing. You are coming this morning is very encouraging to me because we do have a very ambitious program of growing trees as one of the mechanisms that we have identified to combat the negative effects of climate change. The people of this great country have come to terms with reality is that climate change is real. And therefore, as a government, we have come up with a program to grow 15 billion trees by the year 2032.
Mwanka thaino Akenya engi ni mamenyete kwathikira mogaruruku mariera na Gachagua na kinyiritie Akenya makibanda miti ni matare muno miti iria inkithirwa ina baita muno kirimo. I'm very encouraged by ICRAF Kenya, the issue of fruit trees, because much as we are asking Kenyans to grow trees, we need to encourage them by taking them to a direction that also has a benefit. The issues of avocado, macadamia, coffee, mangoes are issues that we need a lot of support. Murungamiri munene wa mbondi ino ya Kimanthiguru ya Mount Mariera we Ellen Obarijoro na ugite nontume na Obishi Nairobi makagwatanira na Okube na nthi ya Kenya gukandana na maugaruruku Mariera nikenda kureta ugaruruku anthini na muno kirime karika mama Kondoria Mambura na Kiaramu. And it's really our honor to have our ICRAF headquarters here in Nairobi. And what's really important is that as CIFOR and ICRAF have had a functional merger, these identities in terms of legal capacity have stayed separate. And we work together to really be able to tackle global challenges with a combined over 7 years of experience. And as we witness the devastating effects of the floods, we really stand with the Kenyan people during this difficult time of recovery, where they have suffered deaths, displacements, and suffering because of the catastrophe. And we look forward to working with Kenya to making Kenya more resilient. Iri njira ya kumenyera urimi maturani ikundi cia antu akantere cia tutua wandini ya rwiri rwa rera ni gwatite morutani makonie urimi wa irio cia ontwire ukurukira gikundi giti gya kithirikari nikio CIFOR. Mubango oyoro tongoretwe ni Margaret Kiara ni wa gutigira gutikethirwa na yura ukirikana gwantere inu maita mamengi ni ciethagirwa irumiritwe ni thano. Kevin Kemathi nacio. Ya njira ya kumenyera urimi matura ni ikundi bia kuru ntere cia tuto wandini ya rurorera buri bamukirite maurutani mwanya mwanya kuni urimi bu ukulukire kundi kiteka kithirikari yakyo CIFOR Kenya rungurwa murungamiri wakyo monene Margaret Kiara. Keke thamba towe na weregero gikomba gutethia community cietu na kinya guchemanya nto twachemanya arimba kuma saindie renge na basaindie je iko tora tamwe nekera kia tumenyana tucokanie migambo toranya kwenu mbura ndirakariojo toranya kwenu ito bibui kati roi na kabo bokoranya bukana yo ni kuongera boko bari au na mwaka bari jonto ukamenya ata nimbie kuendelea kuruba nyuma kwa mukira maurutani yao witana mantu ja maingi ja organic farming tukigwa mantu ja chia tukigwa mantu ja njinja tukigwa mantu ja lemon grass na ingwete kia ekoroba ikundi bibi tatu ria thao mantu ja unonto tokwero nya mantu ja value addition again tora kiomba ko thithwa gikona nya baita nkoroki na thoko tugwitanwa na tugwitanwa kinya mantu nya ja nutrition togo tokwira boka yura tomba kuria mirire miega na kinya wandi bwa mete itwetete na mbere guciomia ringua ibo ya mnoke director wetu na maofisas yetu na kirikundi bionthe bira biombere kwetha bira ntugo yeru ari nonto tukwetha twina Mauritania meya mno na tukwetha ntugo etu babeya na tobwera umuhimu bwa interview bionthe ko turenda tie tobwera bothingatire ora twatie tobwera nonto interview tukona bino muhimu maisha yetu mirene yetu na kinyagire environment yetu na inyake market Margaret yakinyile muno Mauritania ukiriye kuruba na bauritie kumenyera miunda yo muno njira mwanya ya njira moya kurira kinyama kondoria ukaita na bana tukimenya na go na kutomba ko kondorie iroi boibo mwe number 2 anto veto ankabo era utekingi gatutevia isipokuwa ko gita terasi miunda yetu terasi tawatia metaro tokwerano je munda yaku joketha we flat atia ukawojo wako yote matoka yote taroje ugatere tiangita na metaro ere egwatero je waro ko ere ugakurukira munda jakwa tokwerano
rojo raro kuma rogeta ko kama tanto na jerene kabati jeu so to kageria twinde kugita mitaro mindene yetu era da yo na nyamera yo kujoka yo flat yita yo mwisho jonge mwisho toramwe Koloki Mangreti tengerenge batu twingwa turi amremi togaitethia ningo tumira opportunity irio kwa cia sindie ya mangi akwengiri na kila rita inde thoko tokoranwa kare ja kanto mbwa bangi vera ka utia to speed cia kuthia mantu toruga no mwanka togerie kuona na atatomba komekinya ome tombe ko miendia ome ntura ko tie kwetha kwere aja na kwetha kwere mbwa ya roire ya mutindwa ya maua katu na kinya Nairobi ogwa toteta roi Nairobi towata youth ba ba to abageta kuthithia ata kwendagia na kwendia ntukwita takwendia kinya na gweta toyanye nae na mitandao kabati jeu so watu watakia mantu ya gochi na daja ochenja na tu watu toita tuije ya kwema ya kuketha ukadenga kumba mitandao akathithia nio Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi. Hau nibo tukurikiria ntito cia Weru cia muthenya wa omondi ni wega nuntu wako na kanya kurumira ntito cietu ithirwa wina utuku umwega mwananirie wetwa mathithi utuko mondi Maureen Kirimi.